Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok chaba Northeast Talukta Jan Mabamna Taram na Okchari. Matam ki tholopa tungan be isu singi matangda kananay na ba semzariba platform Northeast Taluking asi thamzariba kanaba topic di Narendra Modi na Miyam Da Lalle Haijagadabani wafam simaga koi ngarang manya Inner Manipur Parliamentary Constituency gi MP oina elected oikiba kogi Dr. Bimol akoizam na phongdokibani akoi phongdokibo wafam se kogi handak se September gi that 13-14 swai dai tare koi second week swai da koi India ke Prime Minister se some of the Mizoram gi khongcha lakpa matamda Manipur da lakani habigi akoi prediction amakak tawi hari basi ojik akoi BJP side gi dimasi official oina koi khangbangi leite habagi potti hari but adubu if karigumba laktaragadi chai aniga makhai ahum phaning chet akoi Manipur gi crisis athoga labani adubu asigi matamsida Prime Minister na koi Manipur da amukta lakhi da banina koi handak se after akoi gi some years side ko akoi masi Manipur da ahan boina lak pasida akoi gi hana gi laudaba myam Manipuri praja singi akoi awaba sing ubida banna lairakhi baduna habetare masi handak lak pasida akoi Prime Minister i hana first oina market public space or any akoi schemes and infrastructure any thabak ama paikhat chikan mangoina first step ta akoi magna Manipur gi praja da akoi Lalle Haijagadabani haibo wafam se phongdoki ba habetare hiram sigi matang de ni khanani nagadori ba se hiram sigi matang da khanani na bada saru yabina by Kugi Studio, the Hosik Leshi, the Libir by expert panelist, Miyam Da Lalle. Ahar Daika Kumnabu Chage, retired Army Colonel Pabung Sharat Pabung Northeast Window Studio, the Ram Nokchari, and his super panelist, advocate Ibiribao Zapuyam Tomchani, Uzabusu, Ikakumnabu Chari. Ahum super panelist, MPCC spokesperson Ibiriba BANKIMCHANDRA Mede, Atenum Tamgimanung Daikugi Studio, the joint Obirakani. Ayahan basidi pabung dagi lakchage pabung wafam simak habatare kogi MP Bimol akoijam na phongdokibani kogi Manipur da khongda raktaba kuibana kogi irang se thokra matungda kogi lakpidana laikhibaduna handak lakani habigi ningphung ngangnarak pasida kogi first chapter Manipur praja miyam da akoi aina asukuina laudabagi maram or masida Lalle Haijagadabani haba wafam dani phongdorei base but hojiki leriba situation sida Karigitamakta Lalle Haijagadabani have a question am Sulagadori Bani Adubu Kogi Masai Matans the Pabungiba all over Koi Yengokanda Kogi Lalle Haivam Tok Brana Tragana Kamaying Binibabu Ahan Mamukta Ngasi Yengbiriba Amasu Dabiriba Igi Panelist, Amasi Isanu Pivoina Hamadi Kaikumu Seri Ngasi topic asi Prime Minister ne India Manipur da apology tawdab ne haibu wafam duni aigi wafam dadi apology haibase aina aran ma tawraga aina Lalle Haijagadabani Prime Minister na aran ma tawkrabra tawdabra adudi ai wafam kada thamjage magi matam da thokhiba hojik ki maru hulamadi magi matam da hulamnati ethniki hojik torba crisis 2005 tiki Hauraga 2008 da Tauraga adudagi sum choidana lakputuna tu Megi tang ahum 23 da jahi 18 years matung pokhairakbani adu mana tawba magi matam na thokhi haibu wani apology tawba tokdabagi mahuto da aigi wakhanda di nang hangi chei ni hena laktare ko nang akoi Manipur manum da kanimo khandre akoi praja se akoi bu nukhibati nati nukhida den lakribani nang lakribado nang ne nuksiramati akhoi si India gi citizen ni aduga Manipur ji India gi territory manung de leba lama mani khanbiramati nahang na Pahalgam natraga akhoi gi Odisha da accident ni tawkiba second number bu nang na akhoi Manipur manum de khandi abhide akhoi na that is enough evidence proof like rabu wafam ne ko masida akhoi ni kai hainin nti akhoi maitai khodi mangna Narendra Modi ji uninga dra haiba ai wafam ti akhoi bu nusidaba midu bo khoi uningadro masi ipa su ima su biya mi mai to biya ba ai wakandadi ma unabagi su darka laite aina unaning ba su leiroi ai individual oina di ai bu nusidaba midu dai du naroi adu apology gi wasi toksi kai dobagi mana to gudaba mi su nati Narendra he is very arrogant adamant and very strong hearted person that is proved beyond doubt India the loy na world mafam the maji mu yam na maiti wai tharaga yam no mu mukhai bakan ba mi ga musita ba thawai ta mi mane ba ko aduna
Mona mana Narendra Modi ne apology to roga hui isha lay hit about 256 hinkalakadraba. 60 mangi pisa mui pangadraba. Aditaki distress person hoji really came to let but 60,000 siki awabji kokdraba. Masi aina wahim hiraga heta pagatra. Masi moisi mi man ba mi ni prime minister so ai hajike. Ma mi nati. Aina man mi haibisi dine माने मीवर मदी प्राइम मिनिस्टर मीवर मदी मणिपुर बजार कप की बसिंग तो अराव अवाब सिंग तो मी मना मी हाइबसे अवाब खंग मी तो मी की अवाब खंग तो मी कवी मी की अवाब खंग तो मी नती आई वापन सु थमजे के मसी याम फजबा वापन मनी ngasi aine hingaga aine kainom sik basida na bi forim aine secret ka ga su na roiba adu mi man masa nuai ta ba wa ba sida aina mating pangdre ai mi na tiaba matin Narendra Modi say from my side he no human being he's a demon devil aduna devil da ako man si apology si toroi man to gni khan bi gano apology not the answer apology not the question ako ina haibadi you must solve our problem immediately now nachin haido mo thabo ina pangtu mo hairam do aduna ako ki answer oni aduga hojik su aina sum yeng jabata मासी मणिपुर लाखनी है कन्फर्म तौद्रीबको लाइक टू विजिट है मासी लापे लाक्तबे को माने प्रॉब्लम से लास्ट मिनट मी फतब सिदी मबुक चेंजो दुम फतबनी को माना मागी असोइब मैम लेबनी मणिपुर लाखनी है आईदी थाजब आई वाखंडदी खरा वाली अदे लाबसु मा पुंग मरी की निहरी मसिदा हेलीपैड हेलीकॉप्टर मा हेलीकॉप्टर मिजोरम दा कंगला तारगा अरु सुर चानबोदी मतम सांगने लेबी अखो इम्फाल दि मा मतम सांगने लेतेबे याइबा यामना अदु वाफम दे नोंनि बनी अखोगी मणिपुर दे लेबा अखोगी फमनाइबे सिंगसिन याम नोंनिंग बसे हंतक प्राइम मिनिस्टर लाइसे आई पार्टी दि ममिंग पंजर रोइबको वरोसिन पुरकनी कने थाजै के हाइरिबा मा लापसिदा सुसिना वरोसिन पुरकपि आंसर रो aina hiding bade thamo yam nongning ye manipuli baja se akoi phamna be ne to se matik mangun ju yaw da lai su hita ba moi makok si kari yaw su ai hajening de ba ko aduka akoi na kutak ta khanga da bani akoi se akoi ti maitei di akoi maitei jat di akoi ti awa ba ji kutak kutak ta yam thuna kok to pon pukchen yam cheng ba pukchen yam chaw ba akoi minung si yam khang mani ga hai ba ko अखोई ने ngasi nungai di mase minung si khang bagi ne adu so dum khan biu adun akhu mi na diu sit tabadi ya la si ko ai na hajabana wafan ji hajaraga matang hi dai lusin jage okay pamung yang present tham bi khai ko ye prime minister is likely to visit manipur abe wafam se pamung yo ba opinion ta ko ki lakani have thaza da bagi wafam if laktar ga so ko ye apology to bagi wafam se de ko yi nang laugh na thamur kan apology to ra kani have thaza da bagi wafam dani thambi basi am ngai je pabu ai mathang se oza tomcha dalak che ja ko gi pamung no se am phazana su thambi khai ko gi prime minister gi manipur visit se ko hauzik prediction ni piri base masi exactly lakani have ki pose us mak leiba natri aduga if laktar ga so ko gi yamna kuina leiram moida bagi pot ama khangni adubu apology gi wafam se la kan da ko gi india gi prime minister ama khangna masi apology to rakani have di thaza de have wafam duni oza gi abo opinion de so ko gi if prime minister sina manipur da laktar ga di apology to bagi wafam se to rakani hana khanbi brand jagana ko gi kari oiba opinion le bi thambiu aine sum khanjabada Hoi, Prime Minister se ozana sa happy greko. Lakpa basima leptri. Yes. When Paulo woman terms officially ma lakani happy ki se tharak pa lektre habam leire. Ado hojik si ma hoi ki pau da thoglei se chumra lambra di khangdri ko. Moi sumai togna keno se agreement ama tongna gre su sangdo kre. Ado su ki ground rule se moina keno se koi modify torga sangdo kre haidana ma laiba matang se. Masih yang mereka di, aina sungkan memang nahan si, hoi, hujung pau tu deh, kau ni yang waru risiko ni, the Prime Minister na Manipur ki isu sida, TOMCHA bide, ini mana pibum tu apa, segi aku ki konseko, magi mana hafte hadu ni bukan, masih family yang memang hoi cuma aku na hek pamba, perjalanan hek pamba tu makti aku kan sibuk tu dia, ini thungdri hanya kali, thungdri keso aku na hining bedi. Kena dia hari itu na, adu tu tahu kita kuda kita cari, adu tu tahu kita. Manipur se, amna kompleks, oiber lama mana. Adu na,
mana Prime Minister na ina sum khanma matam da hoi moi na buti report pi hai ko Home Minister na nungti monda briefing taw ya ama taw ya taw ta tar ga ma masagi oiba ngasagi statement sing asibo ti ngasagi khoi gi nupi ani ka ko oi fe nupi ani ka ke hak tak tu thoke bi statement na tana te di thoi dong thoke dri ba ado handak ti ma yam phajana tho ena khalle manum ti keno da mana han yam maru in hagi bisi manipur makta di na te adu polok ki oina hagi bisi illegal immigrant thandokani adu moi si sab chana ko action logani ha bisi ma gi oiba statement amane si yam maru oiba statement adu gi statement do ne ba huji ekhoina yamna darka lai che adi atopa mana ekhoina yeng bisi ekhoi rom de gi yeng bisi lep se mi gi rom de gi su kitang yeng se ko yeng mo matam da nahan si ko ekhoi si da thado kang bo maga ekhoi ga peace ki process se ekhoi wari sa ba howe ko madu minister of home affairs ki ko initiative makha dani saba matam da madu da yaw riba leader ama ngarang nahan da hat khidang ai ko adu ga di ngasi mo moina thol ko matam da moina haije ke no da ekhoi separate administration se ekhoi negotiate tawroi haibane adi atopa mana any talk se sugi leader singi makha da ekhoi chatkane haibane ba da hojikti thoklai ba pochi da di kari thole ekhoi manipur gi integrity se territorial integrity manipur se ma se amu hana ekhoi reiterate tawre haidi ko amona wase haibane ba manipur gi territorial integrity thugai ba yaroi haibane ba ko adu oita ga di aino ji pakhalei se adu ta di side ja su sign tongnel bi sing se nahan gi thadau gi leader duna taribo dosa se hoji moi taroi dra ba ko ade mo yeng si ko mo khoi mi kam si rege bo moi gi nadra kuki ne haje bo kambu mi kam si rege ba mi sigri sing do moi di question hangoi dra ba noina nang ge ekhoi de irang hori ba hek separate administration phangdri ba wa ekhoi wa ngang no ya ro hai je noi sigum bai noi ge tar noi ge su agreement sangduk na ba gira haina hangbudi ya da ra moi ekhoi ge wa ji toki je ko mam di kaino da moi hoji moi people da moi hoji ekhoi na moi ge irang do makha samda haning badi na te ko adu moi chu moi ge people da moi do moi explanation to bum change ba hoi ta sing hai ta ga di hoji moi praja da hangai di nadra ekhoi amta ekhoi hek si ko separate administration na ta bam da wari charo har maga sai ngasi tholai bo pot de di pot am ka thok chal lei bo ko adu ta ga di am samna ha da ekhoi separate administration tan bagi wasiga manipur gi integrity thuai ro habi wasiga ani ji kamaina pune le mina doino adu ta ga di akhoi na sum khanba madam da masi hauji hekta akhoi keno to busu peace day akhoi ko yam phai PC purakar matung dagi di akhoi gi ngasai gi keno si akhoi gi ko relief camp ta leiba mayam han bagi pot am lakadri ni hane mafum na hanjan dei pot am lakadri ni ko adu first step ki oina di masi changje leisi di am phai adu ga ngasai gi hauji ki hari bidu da ngasai gi ko hauji ki taseng na masina sum ma tar ga di masi ngasai gi akhoi lali hoi lam budu budi amabudi ha yai ko makhoi ai yam thuna action do ta hode hai bagi dong ta di ko modu mayam na pien da basi de tum leire adum leiso tum leire ni ko maram di keno da modu amon hangalu ya po da nte adu hojik la ko matam da aina haje budo rang na handa thadu community de gi noi mite gi wari sarui haidna natra action lawrim ni hatu pirim ni adu ga ngasi moina tholok ko matam da di akhoi manipur gi integrity kai bi yaru hebse amon reiterate tawre habudu di aina sa haje budo moisu mokoi gi praja da moi pakhum soidna lakini adi irang je atopa mong da moi masen gi oiba pot ama ai hojik lakadra habi chingna badi lei adana hoje amma khangde smai tawdana koi kana peace ki haide koi gi national highway number 2 hangdopagi possible de welcome to ya do hojik makti masini natraga aduni hadana yam hena comment pibadi aidi madudi hojik ki oina de ai sagi maike de pining de okay am pasan tam big koi gi ngasi makta so khoi su agreement ki matang da khoi center ga khoi ki site ka khoi agreement tong na ki bagi poso zo sana sam pasana su thabi kre duga khoi prime minister la kan da khoi apologies to by apologize to bagi wa fam side khoi hadi hana da gi hongna chei ani makhai he na khoi manipur crisis da khoi karim ta to birak ta bani na khoi praja si gi sentiment so ga lei bani na masida khoi matang matam chana khoi react to bagi post ta hoda bani na masigi apology to bu mati adamak cha
ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯁꯦ ꯗꯥꯕꯪꯀꯤꯝꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯗꯥꯕꯪꯀꯤꯝ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯗꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯖꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯗꯥꯕꯪꯀꯤꯝ ꯏꯁꯥꯃꯛꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ aduga amo housing MP Bimol Koijam so mo hariba wafam sima fongdokpirei adubu housing Prime Minister lakani law habagi post koi confusion obide the maklairi BJP ki side gi so gi General Secretary na koi press conference am ka pangthu ki matam de so koi party official web letter lakpa lei to have wafam so fongdokki besulere bani adu kamai thambini da wakim ahanba maktada aina thamjaning base BJP Manipur Pradesh na BJP gi akhoi ge sigumba laingak sason gi laibak sigi makok Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi na Manipur da taseng na la agadra natraga la oidabra haibase masi hojik phawba khangde haidana hairaga leibase masina takpadi Manipur gi BJP state unit se center na taseng na mawa lode haibase amadi akhoi sumaina yengjai aduga yumdhang na bada akhoi gi thabak thokpagi laaga koi sum nungai tadana sida la amagadi moi su changbira mase yausalam se nungai te kaina lakpagi khulak se oiragadi adu so koi laaga su kaisu harau ningai oide magi khulak to yamna symbolic oiba adugumba visit ama koi gi oiroi haidi magi significance kaisu yamna leigadra khande aduna yamna thamoi sengna tasengna Manipur praja miyam nungsiba pokpagi irang asi loisalurage loisandaba yade matam sangmangre Manipur praja na wari base haidana mahaki healing touch ama pirurage haidana with firm determination amaga loinana yam thamoi sengna lakpiba oiragadi madu afaba oigani da haidana khalle okay aduga nasida lakani la oye haibagi wafamsi ama kitang masina ko na thamjarakanda akoi topic siga mari leinana ina thamjaning base Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi na Manipur praja miyam da lanbra landabra mahakna soigibra soigidabra soiragadi lalagadi achouba khangde macha khangde aina soigrade aina laluragadi ai soigre lale haibase haibam thokpani aduna Honorable Prime Minister na Manipur Hairiba State amasung Manipuri praja khuding maksida mahakna lanbra or landabra langiba leibra langhidabra haibase ai khoi gi wa leite Congress gi wa leite Manipur praja miyamna isai sagi thamoi da wahang ama hangbiyo haijaningi adukanda mahakna tawriba chahi ahum pharakadoraba nearly chahi ani makhai gi ngasi gi thodok wathok sida mahakna wahai amata haidana tuminna leire iba thodok se masi yenga kanda Manipur praja miyamna Prime Minister gi khongjatse kari tawgadage natragana kari wahang hanghaugadage kari question to hogadage kari demand tawgadage natragana mahak lakpa matamda koina kari reaction utgadage kamdongna react tawgadage haibase Manipur praja miyam su aidi handaki kari gumba Prime Minister lakani hairiba sina lakpa taragadi masida Manipur praja so khangani sahi kaya waraga leiruribase masi kamain tawraga akoina karamba medium da uthoke haibase masi akoi sumain tawgani aduga yamna interesting oiba part amana akoi lamdai gi mangoina na speculation oiba yai natragana lakpa yai somdana preparation hore adagi miyam tinpham gi field work hore khotle haidana tawre le somdana mo official report leite aidana moigi party office taina du maina mu thoe hairibasi loina thamghar kanda akoina main oina ngasi BJP da amasung Honorable Prime Minister da lebak praja miyam na su hangningam gani akoina su hangninge karino haibada mahak la amdai gi matam khargi mamang sida national highway akoi gi free movement lehan gani na tawra ise adagi sugi matang da ground rule chatna hangani kaina tawkhalai base masi nahangai di yadabra
लेबाक प्रजा मियामना तत्तना हायरगा लाकपने अमसुंग अखोई पार्टी नसु अखोई याम तत्तना कांग्रेस पार्टी नसु हायजरकपनेबा नेशनल हाईवे सि फ्री मूवमेंट लेहनबियो फ्री मूवमेंट लेहलो नेशनल हाईवे द मसी हांगदो हल्लोना हायरगा लाकपसे प्राइम मिनिस्टर लामदाइदा ममाई थीरनी ममाई खूरनी हाइबगिदमक्ता अखोई तौबगी मोंगदा तौबसे सिना ताकपदी हांगदोअनगे हायरगदी महाकना नहनमना हांगदोअनबा ngамमेबा होटनगे खल्लगदी महाकना नहनमना होटनबा ngамमेबा बि अदुना बीजेपी दा इरांगसि लोइसननिंगदबगी मम्मी अमा ताइ मोइगी सर्टेन गोल्स अमा फंगद्रिबा माले मनुंगदा करी हिडन एजेंडा लेबगिनो हाइसे मणिपुर दा थोइबा क्राइसिस सिटी सेंटर दा लेरिबा बीजेपी सिना लोइसनगे खनबा नुमित्ता लोइसनबा ngамमे हाइजबदुनेबा अदो लामदाई खरा वालिकांद खक्तदा मखोइना असि तौरनी असि तौरबा याय हाइदना सोमदा कन्ना होटना खलइसे मसि करिगिनो हाइबसिसो अखोइनासु हंगनिंगे लेबाक प्रजा मियामनासु खंगनिंगंगनी सुमाइन थमजगे ओके याम सन थम्बिख्रे खोगी प्राइम मिनिस्टर लाक कदी हाबगी खोई लेडी कांसिदा खोई ngasiमा खोगी su agreement se amuk extend tokibagi khoi moi center amadi kuki ani gi marakta agreement amakak tokiba duga hanadigi hongna free movement le hello khoi national highway sing hangdo habagi post demand toroga lakpani khogi khoi jariba jai sigi march ki date 8 ta khoi free movement hang le helagani habagi steps local rokan da khoi madu phajana mapung fan implement tawba ngamdana lakpaduna ngasi se khoi free movement se le helagani habagi post khoi gi tholakiba तारे मसीगी मतांग ए मथंगी राउंड नि सुब राउंड ए पाबुंग दगी हाउजरके पाबुंग अखोगी जिक दाबंग किमने सो हाबी क्रे फ्री मूवमेंट की मतांग दा हाबे तारे अखोगी प्राइम मिनिस्टर लाक कनी हाबगी मांगोइना अखोई हंगसी मक्स अखोगी सुगी एग्रीमेंट साइन तोना किबा माइ ग्राउंड रूल्स करा केनो तो किबा दुगम अखोगी खुलाइसिंग मना CRPF अमदी BSF की कैंप तोना थंबगी वाफम फोंदो किबा दुगा हरबा एग्रीमेंट सिंग म्याम अमा तौना ख्रे दुगा अखोगी मरोइना नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर लंबी से अखोगी मसी जथोक जसिन से अखोगी मसदा अथिंग बलेरम बदो कोई अथिंग बसे लौथोखरे हाबगी पोट अम खक्सु लापा मसे अखोगी इरांग सिगी पीसफुल लाकनबगी लंबी रोम दा चंगसुलपगी गुड स्टेप अम खंगनेना खनबिब्रा कमाय थंबिनिगे खोंगिबा खोंजे सिटी मोंग सिटी अदुम फै से something is better than nothing aduni ai wakalam da aduga akoi si we are living at the mercy of fake Indian politician do ai hajake aseng ba politician na te ba fake oi ba hauji fake news ne yam akoi yam na media do uri dana ai yam akoi de halori yam nung ning ye ko asum masin fake oi aran madin asum oi le hauji matam to ri chi aduna hauji politician jin leiri ba kholi ba se mapuk jin cheng dana ma khoi ki maite ki politician jin na 진짜 멍학되네 봐. 호지 아코이 버자 와리 버세 नरेंद्र मोदी का सुनती इंडिया की पॉलिटिशियन तोक्षे आकोई दे लेरिबा मीसिंग के भाई फटबदे थोई गांगतेने बा अदु आकोइना आकोई असोबजे खंगजेदबने बा फेक न्यूज है आकोई समाजु फेक नत्रो आई हजेके आकोई मणिपुर समाज फेक समाज ने भाई ngasi ऑडियंस फजन हजेके बा आकोई पुकेन चेंग दे बा पुकेन चेंग दे बदे थोई गांगतेने अदुना आइना हजेबदी नेशनल हाईवे से आइने सही कुन ममांगदा सुमाइन तौनी से हाजगिबनी मतमम सही कुन ममांगदा इने जिगिबने बखबरदा मतम अखोई से सोइदबा म्याम से नोमदी सोइदना सी ओइगेन हंतक थोखी फरे आई का सु लाइमक्ति नते आइन हाइबदो खरा चुमबदि अदुम खितंग थमोइदे हौजिक से इरांग सिगी मरक सिदा पैसा तानबा मी अमाते लेरि कांगबु खरदि हेन इना खुले हौजी इरांग जे लोसन देबको नेशनल हाईवे से अखोई चटपा यारदि मोय कांगबुम दि पैसा फुंबो वातोरमनि मोयदि खरा मुनुंगारा रोय को अखोई सि तौनरि सिबोबा अदुना मोदी लाकनी लाओय सिगी डिस्कशन नते बखोइना खनगदे अखोई जे कमाइन तोरगा इरांग सि लोसनबगी तनेबको अदुना इंडिया की पॉलिटिशियन सिंगना अखोई सि वारे नुंगाइरे खनगदे नतेबा अखोई दे लेरिबो पॉलिटिशियन सिंगना उसी दोने लोला हंगोई दोने हाइबरनेशन तो नुतन मोइने थोलगा मयाम मोइने लुसिंगागा से अखोई प्रजा वारी बसी ममांग थारगा मोइने चोंगदबने बा को हजी इलेक्शन ममांग दिन मोइ थोला ने बा आइने सी तो मोइ अदु मतमदि थोलकनी हाइबरनेशन मयाम दो फनबन नम चोंग हंगोई दोने नम चोंगा ने बको मदु नते बा खोइन तौदब सिटी हजी नेशन हाईवे से प्रजा न होल प्रजा न चलगा चटपद कनाना थिंगम दोइनो मधु अखोई गस लेते तौबगी गस लेते बा मची नेशनल हाईवे से कनाना थिंग पुंदे बा इंडिया गवर्नमेंट थिंग जुन अखोई
India akhoi manipur praja ha na bu nong ru le ponti nong mi le ponti ne ira lai ban natie ba ko ne akhoi se aina so hana haje kare we people are too easily please akhoi de khajik den pen ja ba samaj ne ba ko khajik dang to ra pen ja ba tawam to pa do ta honda ba aduna India na akhoi lesson na moi ga den ne hanti ki mathang we have been taken is granted akhoi ji citizen natin hantak Indian sin akhoi ji akhoi treat to grbani foreigner dong treat to grbani masi ko bun tokte irang sin loi sel basu akhoi na thamoi da di kisi ke rak thamba na ta ba asoi be sing je mokhoi na to gmasi ko bu ya de ko aduga aina haje ke hauji fake news ra true news ra khangde ground rule modify to re aduga 2000 keno se 2005 ka 2008 sign do su agreement do peace for kanen tawki bani congress matam tawki bato shanti por kanen tawki bane bako shanti por poti lai 18 years ki me third me da ko no in sarpana sale dune manipur se thupjan mi mong da lakri bato ne bako hauji modify to ri hari ba chu hauji akoi gi hang toy national hang toy si akoi ni section ga da bane bako akoi pura chara phara cha dana koi samaj thaban chombira kanu ai hajening bati kitang moina sumai kuki sing na khoi chat ba yaren thaban chong ka ba khoi samaj ne ba ko khajik tang na hita harau ra ga pen chong ka tana chak sa na da yu thak tana atu to ko tan nati akhoi je kamai to na how they have treated us ko ma tu ningsang akhoi ningsang da thamoi da kisi ra thang ga dam ne ba moi si akhoi ne kai sulitan khan ba nati adu si ma khoi na akhoi ji kai sulitan khan gre ba ko aduna they have not treated us like human being akhoi human being do treat to gi de ba ko they are treated worse than animal akhoi jili da hakib mi angang sing du kai no ne adu sida adu mi magi lamcha sa chitra bane ba ko masi kana no helib no India government gi plan weda su akhoi gi blairami ba akhoi lam akhoi gi phamnai ba sing matik char ma di masi oi roi ba masi wafam ji thamje ke ba master plan ja khoi na khamam to ba India ne sumai na master plan ji masi ya chin matam ne chidambaram na sign to ba manmohan singh do khoi kawr ga mai apology hon ga natra narendra singh apology on hai ga tra ba akhoi India gi politics makha da minai to ne sei ka legi se ba point ne ba ya jin bati aduna moi ground lo de modify to so ama bora mo su akhoi yam ne section da bi ya de akhoi isa ne isa gi kano se ijat leina hingna ba mion de nidana mikha pondana leina ba se akhoi khodem na khanda ningi hai bobom chin lo sin jage Okay, ambasana akhoi babuno se ambasana sentiment so so khoi thambi khre khoi gi standard lengang na pai khalak ba akhoi gi policy or any karigum ba ama pa khalak pa matam da manipur gi leri ba khoi gi state gi leri ba leaders sing na madu bu phasana analyze sora ka da manipur gi akhoi gi leri ba akhoi gi manipur de chatna ba yabra na jaga yabra na jing masangi hidden agenda sina kari leri ba no habasu yam na mak tidok pa se khoi tangai fada ba gi wafam dani ai mathang se za tomcha talak se go za khoi gi prime minister lak pa lak ta ba sina wafam ama khak thama ka ma sigi ma woi na khoi national highway hang torpagi boss ko good step ama khak ne habas wafam so khoi thambiri adubu manipur se hojik presence role chalai raga leri bani adu itara gadi khoi prime minister lakpa matam da khoi gi hari bahana dagi hosin hauna popular government am khaki demand se praja sing na tawraga lai bani adubu mak lak if lakpa taragadi khoi gi popular government ama semak pa yabagi oi thok pa se leibra jagana adumak khoi gi presence role chalai raga legado ribra aduga mahak na la iba khongcha sin da khoi gi 2027 da khoi election tawgodori bani election ga related oi bagi khongcha na ma oi gadra habasu su praja sing na hangningi ba question ama khak sunya su kuina di lak trakan da khoi gi election chai ama mukta ngar matam sa khoi gi la iba si masi election ga related oi bagi khongcha oi gadra habasu hangninga ba question ama khak su oi bani oza kamai thambini masi ki matang di election ki matang di wa ka ju paning di malam di kana election na jahan fix to report to ke na election ki panga ya banate adu ai gi opinion di kari gumba national highway tu se hang en khalo ko hang bu matung di di asina di loi di ba ko more gi lei di ko jo champur man chang ga da lei di masi akhoi gi rule of law ga mari leina bu ngak ne ba aduna sai gi masides na in NH2 gisna ahan ba khongthang oiraga karigumba atei sing mathang sumaina ko koi yam samna hai tar gadi mokoi rom gi site gi di koi separate administration gi question duma moi kano gi oina di ko su kangbu gi oina di leitre na habi are adu atopa singdu moi gi atei frontal organization mayam na haijo koi su gi leader singdu gi makha da
चटकनी हागिबनिना मोय मखाता ना इरांग होनिंगाई दी लेत्रे अदुबो करिगुंबा सुमाइना इरांग होनिंगाई लेते हाइतारगसु हौजिकी पोट लेरिबको चुचामपुरगी मोरेगी पोचे नॉर्मलाइजेशन लाकिबा तारगदी ngasai ko aikoi gi president PR se yam makha sangdana thambagi di aidi madu justify di oiroi na khale adubo aikoina yamna ko praja amone yam pamjaba yam section badi kari habda number matam amada ngasai ko kuki ga keno ga naga ga yam khan amba matam da agreement am iraga loisan ki ba adugo loina loina na sagi kuki gi khun tan thokki ba naga ge khun tan thokki budi am ta hanjan na da ba ko mai ma gi lam ji kanjan ga lei bi mong do madu da tarak pa tar ga di madu ma koi yamna laibak thibo ga ni adu ta ga de koi ga IDP sing ja da han be wa phum leite ba ko adu na di yam samna har ba da PR gi oina di kagumba ko sagi law and order gi problem se masi leitre ga di PR sang da na thamba gi mathau gi ta de adu praja amoina de IDPR di sang da haningi maram de kari gi no haiba matam da PR na tawreiba thabak singse akoi gi yam samna ba hojiki sisu moina ai to adu de se haining de yes ai madu made ai toksa re haiba maram di kaino da hojiki moina sign tariba posida kai ba pi ga do pote kem haining de ko aduna hoji yam samna haiba da ngasai gi ko akoi gi with an iron hand ko iron hand da rule to busidi PR na di ngam ba heli madugi su khudam ne hojik lai se ko aduna ta seng na hai tar ga di masi matam kitang di sang da haninge ngasai gi akoi gi hojiki phajana ko akoi gi chochampur da akoi hanjanba hek yadri bawa more hanjan ba yadri bawa natra kangpu pi problem adi mungkho gi ju soidana koi tampak to kumni ngangwani ko masi gi pot mayam se masi phajana settle tawdri bawa ti ngasai gi ko koi smain tawdana koi gi lambian chatna gre adi gi moisu separate administration tam do tokre ka hina har ga phat loisan gi ta tar ga di madu koi gi khwadi gi laibuk thibu oine khale aduna ta seng na hai tar ga di hoji gi pochi ju hobda ngai ri ai ngasai haijabudo am samna habda ngarang nahan wari sanaraga wari saba yawbuma kano tori duneba aduna ngasai gi moina hojik sign tari pochi ngasai haibdo aikoi gi kuki gi mayam am sigi do noi signo koi gi agreement ji sangdokna bagi dam tara adugi nong ta sacrifice tori ra haibi question ma langna ta ga di pungai kaina doineba ko aduna aina sum khanba matam da koi wait and watch ke matam ni aduga ta sengna hai tar ga di koi manipur da moina ko central government na ngasai ko lobibum thoko do khoi lowi haigidra hairoi durubra mando ai haibung amdre mamdi keno da hojiki matang sida mo tongan ba mo tang ni pan dige mo lamben thingne habum lai akhoi ge tampak ne yam tanjaba akhoi ge keno khabiyo saman khabiyo gai do saman khaba ya roi habigi kangbu mo tholok bolai ri ko aduna akhoi sidi manipur sidi ko irang natraga na keno se kumai irang sunga wataba mafum amani aduna mase akhoi yam section na satpatai amagi wa haibusu yam lui amagi wa haibusu yam lui adu hojiki tawrei bo pose masina kano oidana sai ge akhoi se normal se program honaba adu hojiki leiba tang ni pan digi akhoi hoji pose yam da puba ya roi kaina hagi leise masi masu akhoi kari tawbudabno haibadu masi yam samna da akhoi yam wadana leiramba potegi matam dagi ko kitang pharakadra kain khaluraga ko amma mo ngai leirambadu ko akhoi ese akhoi ge kan film thungare adu mo kapage ka haibi mongda lakuse masi mi dai masi jo akhoi section batai na mai khanjagi okay kogi hojik leriba situation se khoi yam namak khogi national highway number 2 Imphal Dimapur lambi se hangtori haragasu khoi yamna penthok pa yabagi potnam khaksu oidre khogi side khara so khoi chatpa yadabagi potnam khaksu leri Chorchanpur changba yadrebani more changba yadrebani Kangkopi leriba singsa khoi changba yadabagi potnam khaksu leri bani ai dabangkim da mulak chege akhoi ozana so happy kibin maina khoi presence rule se khogi masigi matam da khogi lokalakpa khoi afawa steps sing su domak leri bani khoi maruna IDP singi wathoki matang da so khoi kendra da khoi kendra makhak da khoi IDP singi phonghof topa phasana khoi piram da bagi pot am khak so khoi phongdoro pasu lai khrabani aduna process rule lai kan manung chu da khoi step sing aphaba khongthang sing lokalak pasu domak lairi but dubo praja sina yamna hena pin ba potu di torok ta baduna maram morakana khoi popular government ki demand se torok pani praja singna adubo sigi lairi ba se khoi Lairiba situation sida koi yamna penthok pa na chagana afaba khongtang khra loklak padu de koi na welcome tawi but masida penthok pa yabagi situation na makhakti oida ba haba tare duna makhata ba koi steps sing se koi process rule lai kan manung sida koi lokalak ni hana khanbi pran chagana koi gi prime minister lakpai khongche sida koi popular government na makhak se ba makan da koi popular government na makhak lakani habigi thaza ba se lai bibra kamai thamini thazaba haiba thazaba se
amata leite BJP da thajaba amata leite praja su thajaba loina mangnaramani loina mayam se wakhal sondana re hujik asa udraba asa leitraba ekhoi tungda kari oirakadage horen kari oirakadage hayeng kari oirakadage khangdaba sangsara madane ekhoi ngasi hingiba asi ekhoi leiriba khunai se aduna BJP dagi asa tawningai leite BJP dagi ekhoi peningai oiba thabak amta uba phangde National Highway Free Movement lehengani haibase Union Home Minister Amit Shah na masamakna lauthoaga Manipur gi governor na akanba instruction ama pidana trial basis ta Kangpokpi Senapati Mauje bus khali me am tharaga tawrubadai natra handak Senapati da mi leitaba baw yaugri do irang thoktana National Highway Free Movement lehengani haibase handaki Prime Minister Laamdai ki magi swaida thajaba pire ibasi khak natana mamang do kaya ama commitment tawgrabaneba aduda mai pakhibra tumin leikina Gwaltabi gi asomda keno tawraga paumi myam pura chatpa ekhoi gi bus ta Manipur State Transport Bus tu bo ekhoi Manipur thaba yaroi na tawgibado hujik investigation tawri inquiry tawri haigim natro adu ngasi adugi report kadai da laage kadai yograge adugi wari do sigumba myam leye aduna homework tawde BJP adagi sida leiriba governor siso moisu BJP gi agent ngatane chap manai homework tawdana just cheap popularity pambagi damakta moina follow promises mayam ama public ta akoi tawroi dabaneba study phajana tawde analyze tawde ground preparation amta tawdana ground gi preparatory works amta leitana adagi natraga swaidagi aswaidagi governor office manungdagi natraga PMO dagi panglaw lawthokpa yaba natine sida mafam sida chat laga moi dialogue process tawribra kanaga wari sanari kanaga deal tawnari kana makhoi gi representative tharaga karamba concrete time bound da purakpa yaba adugumba akhoi gi road map kari leike ngasi bawda amta leitena matam gi ngahak ki tawba ngatani ado hairiba mayam se si yaudana akhoi study tawdana homework tawdana masidaida moina kok lautho ise yaradraba National Highway Free Movement lehalani na moina kok lauthoga akhoi praja miyam sina hujik cha thok san tawba matamda karimta tawraroidraba yes tawdre phare adudi akhoi su welcome tawe adubo adu tawba ngamba taragadi asuk kuiba sangaba matam sida tawhandaba karigino asi question se akhoi hangse adagi moina divide and rule sanaraga moigi head politics sanarakanda Manipur si akhoi machet tana moina thugai bane BJP na thaina British na tawramba akhoi gi head politics to moigi divide and rule policy do Hindu Muslim tawhalambado adumaina Manipur da so kanglop khuding mak ki marakta singsiap tharaga akhoi je nungsina handana ba amaga yengthina ba the idea of Manipur gi peaceful coexistence amagi the yumbam oiraga koi hingmin nagadaba Manipur gi kanglop phrup mayam se makhoi gi some hidden political gains kharagi damakta makhoi na Manipur se thugai baneba si BJP na Manipur thugai ba natragadi kanana laaga thugai bano atopa planet te space te laaga alien laaga thugai ra banateba asiuma mayam se koi accept tawgadabaneba this is not about blaming some other political parties masi fake neba adagi IDP hanjalhandaba haibase hujik su president rule ne rule of law leitar di leibak sida law chatna bataragadi karigi masinga moidabano yes IDP mayumda hanjalhalo haraga congress ki matamda su naga kuki lan tawgi aduga hojik phawba naga gi lamda kuki kya changba ngamdadan leiri kuki gi mafamda naga kya changba ngamdadan leiri na justify tawna na hotnari ba mioi kanglop si so aikhoi ngaktaba ngamde yaroeba karigi census report na akoi sakhi ne electoral list ta masida yauri basina akoi sakhi ne hana leiri ba mi masing du dagi khitang handharam badi yai
loina hanjanaina akoi more da tangkhul macha naga macha kayam ga chatminai lektana chadan tawe kanamta moi chang ba yaroi haiba leitena Technopal district ta maring mayam le si naga na tabra kanano moise asigumba mayam le ado ukhul da adagi kamjong da huji kuki village mayam am leina asi naga ta ba area da akoi kuki leiba ya ba ya da ba adagi kuki ta ba area da naga leiba ya da ba huji phawba hanjan na ba ngamdri ga haibase akoi masina akoi gi huji mang da tari ba thoi ba irang sigi internally displaced person mayam si masa masa gi mayum da hanjal hallo kui malle makoi na wari ba se haira kanda akoi na matam du gi kaino du example pira ga maduna justify to na ba khotna raga ngasi gi asoi ba punamak se kupsan ba di yaro ba akoi mang da tari sine ba question to ga da ba se aduna asigumba divide and rule policy se masida aikoina yaraga ngasi lei se karigino local gi BJP leader mayam sina moina unity leitabadagi center da chatlaga moina wakai mayam suru badagi tongan ba collective voice ama makoi gi stand ama moina lepudabadagi moigi divided oiba BJP state unit ki divided oiba unilateral voice oiba nataba moigi tongan ba voice mayam do center da chatlaga moina senan turan mayam tamjalu badagi natra ngasi center na su tongan ba statement mayam ampira ise moina haijalu ba tamjalu ba mayam duna center na su ngangning ba ngang ineba tawning ba tawre ineba moina amatta oina lepaga collective voice ama leiba ki interest ta si tawbiyo natraga si ne tho ibasi asi ne haidana piram bataraga di center su mamotta na gyan tani makoi si lokhat pe ai habdu khangni ba confusion chathali se state ki BJP leader mayam sina neba moigi kanana ba phangna ba kharagi damakta power gi damakta aduna asi BJP na both center at the state ani sina mokoina yamna manipur se akoi kari haini angpa phangna akoi gi manghan ta an maneba aduna akoi swai gi BJP leader se kankhat laga akoina moibuna maral kaimta leijadraba dawna kupsan laga Narendra Modi khara ngang Amit Shah khara ngang center pangchai chaisannaraga leiba yaroeba akoi state ki BJP maximum kaya no leise adu moi mayam sin akoina pulap kuppa thamdoi se karigino punamak se moi gi daita ne moina loin thon mangak tane ba aduna akoi honorable prime minister lakani nataga la oi haibase masina te marude mana kari puraga lakani kari goal puraga lakani with certain goal sam pur lakadamne adugi goal du karino adugi goal du ne akoina yengadori se adu haiba khuding makse mahakna mamangi suk sangkraba matam sida tawdana hanak khak tawrakpo oitaragadi kari gidamakta mamangdadi tawramdabano haibase akoi hangdani ngai kari maram leigeba aduga honorable prime minister na karigumba manipur da handak lakpa taragadi mahakna 3rd May gi akoi aduda rally chatkibado permission kanana pihibano kaidobada gidamakta pihibano haibado madugi achumaran madugi investigation ama tawham thokpra thoktabra madu leibak praja miyam da clear oina thambigadabane adagi torbung bangla romda akoi gi peace rally ne haraga chatpa matamda sophisticated weapon mayam ama puraga chatkiba mayam do madu hujik phau book tawdaba karigino adugi investigation inquiry amta tawdabasi karigino madugi report leibak praja miyam da khangan gadabane Santi purakena BJP na tasiyang na khantaragadi madugi moigi kuki gi Anglo kuki karino ama moi gate am lay haidai adugi gate makhongda mai tharakpadai ne adu tawrakpadai ne haibado adugi pillar makhongduda aduda mai thai natraga thade tawnaribado madu kanano karamba group no kanana thabano misak tu kanano haibado ngasi bau puthokta karigino Santi purake haitaragadi solution purake haitaragadi adugumba source of origin mayam do adu hana tap pharaga haurakadabaneba asiguma mayam si tawdana santi lawba yaroeba aduna lamhen tu henba mayam si akoi congress party na nawai dagi haira laksabase irang si peak timing de both hills and valley ani maktagi laksallo uthayo chaina logi matung ina taw haije namjallo haije asi tawrakanda leibak si santi leini both side ta illegal arms mayam na chairaga leiriba mayam se akoi lokhatlo nongmai na kapaga mi do hat ineba adudi kapak toriba nongmai do loina lausan taragadi loina mafam amda nongmai do paihanda taragadi khitangdi pharoidrane lan khambadi dum saba aduga santi pambadi saba hotnabadi saba nongmai ka phanmaduna sulep tile phandaba nongmai do sukphadi phajandaba doi tadi karino
aduna akoina sugi ground rule ngakna chathallo hairakpa congress na yadana chahi ani makhai lakpa ngasi khakta da akoi congress ki honorable CLP leader Sri Okram Ibobina akoi tatana both side tagi illegal arms mayam se laukhatlo hai lakpane adu kona BJP na akoi Manipur gi governor na illegal arms mayam se laukhatna ba akoi taw hotnarakpa natra chahi ani gi matungda yengo congress na haibadu ngakne ba pop tare ise illegal arms mayam laukhatlo Sri Okram Ibobina hai adu BJP na tade after 2 years tawre adagi amuk akoi keno taw dialogue process la alo dialogue natana akoi peaceful means amta lairoi haire adu tawde kona hojik khakta da akoi wadi sana na bai mo ong tawre national highway free movement le hello hai free movement le hende hojik khakta da akoi free movement leina na bo khotna rak point tawe si myam si kari gino haibase masi hawbadagi dewan dagi masi makoina lobiramba akoi political party atop opposition da leijariba mayam sina suggestion pibase makoina khitang tabiramaga collective work ama tawminaram bataraga de irang se si gi phibam si yoram da basu yai already nan amana solution purokna bagi akoi lambi da leiram basu yare haibadune akoi na hainingi se okay last way na ai da bangkim da user ke ten tak pa ko question 10 tak na dong khumbiyo akoi panelist ahom mangna hojik karigumba ta sengna prime minister se lakani habi pose lakta ragadi kari torakani habi expectation di leibi as opposition party amoina makhoi na tawrokada base kari no akoi expect tawgada base we are also very much confusing because moidi me confused tawhan ba haibisina moigi mathau ora leirabane moigi hidden motives ne praja miyam confused tawhan ba kok ngauhan ba adagi illusionary world da hinghan ba mitrangi sangsaram dane akoi ngasi hingi si karino akoi karino khung ang khangde ba asigumba maraksida akoina makoidagi expect tawduisi karino aduna aikoina expect tawjaba kharadi leijai makoina tawbiba or tawbidaba na amane congress party na akoi honorable prime minister manipur da lakpataragadi akoina mahaktagi expect tawjai national highway sing free movement compulsory just hollow promise natana taseng na lehenba ngamadra miyam da assurance ama pibiramo with time bound ga loina na aduga kamdauna lehen ga dori no haibadu su explain tawbiramo lebak miyam da just announcement nataba ani subada akoina ani subada nati ani subada thamjaraga su ahan bada akoina thamning badi honorable prime minister na manipur praja miyam da lan hidabra haibase manipur praja miyam na question tawbiro adugi matungda honorable prime minister na manipur praja miyam da lale haibam thoktabra haibase masi amasu khanbiro aduga aikoigi side tagi di honorable prime minister na manipur praja miyam da lale haijagadabani haibasi amadi aikoigi state ne ahum subada akoina expect tawjabasi mahaki visit ta internally displaced person mayam se karamba matam da hanjal hangadage haibase si freedom of movement se national highway gi wakakta na teba akoigi article 19 se pura violate to halabane ba akoi se sigi mayam se akoi violate to halibase tasengna law chatnaba leiba ama oiba taragadi law singakna chathallo ahen athoi tawbiyo haiba nate law na piriba akoigi safety and security se hingnanabagi akoigi life and property ngakna naba migi masagi leijariba sangvidhan na yaujaba adugumba provision do asibaw ngakpa ngamdragadi kamdawni masi ngakpa ngamgadra ngamoidra haibado masi ama akoi BJP na prime minister na haibiramo aduga mari subada akoina expect tawjai manipur praja miyamna karamna response tawrakadage kamdawna react tawrakadage so aba naraga patlaga siraga leiraba asi ana mayam si nongmata hanatuna yengbirakhidraba BJP amasung prime minister Narendra Modi na nongmata anaba sokpa hangba lakpigidraba mahakna handak lakani haibada aikoina hekta harauradra natragana kari react tawgani kari response tawgani kari question tawgani kari demand tawgani haibase manipur praja miyam gi response akoi khangninge si ahum subane mari subada last akoina kari no hamatamda mahakna separate administration taliba akoi gi masamaki party gi BJP gi minister MLA oiramba singdo mayam do madu
apologize to hanggadra to haloidra natragana leibak praja miyam da ekhoi convince tawre makoina hana hairam ba pot to hujik kaino tawdre haidana miyam da clear cut ma haiba ngamgadra ngamoidra haibado just la amaga inauguration khara tawramaga speech khara piramaga athuba matamda santi hanjal halagani akoi noigi free movement lehenna ba tawragani IDP gi awar pa yenghalagani haidana some financial assistance khara piramaga अदुमाइना होलो प्रॉमिस खरा तौरमगा चखिबो ओइतारगदि महाकी खोंगचट्टो अखोय वेलकम तौदे मतम हेंडोखरे हाइबसे आई सुमाइन थमजगे ओके मसन थमिख्रे ओजा तोमचागी सु दमक आई जमाना क्वेश्चन दमक लाचगे इफ प्राइम मिनिस्टर से करिगुंबा कोई लाकनी हाइना हाइनरिबसदा तसेंगना कंपलसरी ओइना माक लाकपा तारगदि माना करी करी तौरमबा याबगे हाबगे ओजागे बा एक्सपेक्टेशन चे कई लेबी तौरमबगी देदिंग असे हौग्रेन खले ममदि कइगनो मतमदा अचौबमा लाक तारगदि सगी करंबा प्रोजेक्ट खर लाउथेबा फ्री वुमेन गे वासे उंतंगा गिसेबको फ्री मूवमेंट से कुकीजो काउंसिल ना ngasi hangdokpa ina haibneba masi congress su kawru maleba ahamba ko kino na governor na che thoga chief secretary na che thoga enforce toge to matam na moina khulai sizna bigino haibneba hoje khulai sizna dre wo mena hangmo nate ko thingi bo kambu sina khoi hangdok chare ga hare masi congress ki credit natro si credit lo wai ti kai मखोइना फुबीगनु चैबीगनु इंगना चिकना तौबियो हाइबगे दमकता हौजिकी तौरंब कांबुसिना अखोय हांदोकचरगेना सरेंडर तौरइसे सरेंडर हाइगुम जा अंडरस्टैंडिंग अमा लाइसे मसी मखोयगी क्रेडिट नतब्रा मोइदी सोल्यूशन पर को पामदे नान हांगी बो क्वेश्चन द खंगे IDP दा मोइदी हैव कांग्रेस पामदे बको मजा मजा आई ओ यस यस कांग्रेस पामदे मरमदी नान हांगी बो क्वेश्चन दा IDP गे हांगी बो क्वेश्चन दा हांगने बो क्वेश्चन हांगदे IDP गी पैसा से को थुंगी दा सु काय गे खोले हरे याम फजरे तखलसेबा अदो IDP दा लेरिबा मी मना नोमदो करी फंगदबनो हैव जे मोइना ना मसी बो पुथोक पिद्रि से करी गिनो अदुनेबा ओपोजिशन गे मतौसे गवर्नमेंट तौदबदो मोइना तखायरा लौगदौने पाउसे दैट इज द अदुसु असे मोइना तौदबने बदना आई सिबुद आई हंगिनो IDP ना फरे थुम याम लेगरे हाइरे नत्रा अदु याम लेगरे पैसा से कनो मदि उरे बखोइना को तौदो IDP ना नोमद करी फंगदगे हाबसे मोइ पुथोपिरा बा मंगसी सिमा को अदुगे अतोपा मना मसागे आई हाजरी तो मसी कांग्रेस क्रेडिट ने बा दिस इज द क्रेडिट ऑफ द कांग्रेस मोइना ने बा मी सिहनगनु नाहनगनु हारिसे अदुगे अतोपा मना अखोय कनो से सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नत्रगदि वाली सारो बा सुक्सा सारो हारम बा मना मणिपुर की इंटीग्रिटी काय बा यारो हाबिसे साइन तो बा हाबिसे सिकना की क्रेडिट नो बा असे केमता हाइजेगे बको अदुना सिगी पोचे याम कना हाइनिंग दे मनम दि करिनो द मुखोइसु चलुबा लंबे नमा थांग बो खुंथांग बो मोइदो लाली खंगदर मोदो हंदोरपनि हाइना इदि मान लौजगे बा अदो अदो अखोइना ngam नत्र मोइना ngam हाबे वाइसे मसिउ मुदि सिनो फते बा दंग साइना हाइजेगे बिदसु केमता नते बा मतमदुदा तौगिबदो हौजिको मोरे से कना तारमगेबा मोरे दो जे नगागे कबुई ताबो ngamiबो तंगुन ताबो ngamiबो अतै दिदि मोय हान हान लेजेरकपनि ने अतै मरिंग होय करी होय दो नगाने हाजे वानी मोय हान लेरकपनि अदो मोय तंगुन की खुन्नम ता हौजि कनो दा मोरे द लेबो ngambra मोरे जे हौजि कना लेसनगरगेबो कना की लमनो भजे नत्रा अदुनि दा खोइना हाबदि केमते नते मसे हंदक तौरको मतम दे फजनो तौसे हाइबनेबा अदु तसेंग ना हाइतागदि खनने न लाको तागदि हिस्ट्री से खर खंगबो फयेबा व्हाट हैपेंड बिफोर इन मणिपुर हाबजे खंगदगदि वांगांगो मतम पाउफाउने देबा अखोइना जु पंगांगांगबो निंगेबा को हिस्ट्री पारात्री से अखोइरा बोइदे तसेंगना को आयो जे असि जो हाइबो मतम दा अकाइबो थोलकने मरमदि कइनो दा तमिनो मनुंग द लेरम कुकी ताबो ngambra बो हमदे जंग मंगमदे असि करिनो होय अदे मग कबरू लेखादा मयाम लाइसे करिगिनो मोदबुंगा मयाम तासले जे काइदि लागा ताबनो हान खुल लेबम त नतिने नत्रा सिगुंबसे अखोइ खंगजे हाबनेबा अदुना याम सन्ना हाइ तारगदि खंगबा मचंगी करी थोखि गे हाबजे खंगबा मचंगी करी थोखि गे खंगदना पोत तौरगदि अकाइबे लेबा अदुना तसेन हाइ तागदि मोइसु हौजिने याम फबमना मोइ करेन हाइगे दको सुमाना हाइरेबा मखोइसे stringent physical verification of cadres by security force to delist foreign national if any hariba moi marde foreign national okthokani se hoji hairi sigu mane ba haido yam sabna haribada masigi pot mayam se haji manipur da nongmai kapna dana ingna tawragane sigmo negotiated settlement am lakpagi mong lai bese it credit goes to congress haining bit
मोइना पार्लियामेंट लाउगिबा खन्नगनु मी सिनब सिनगनु हाबिदो अदो हौजी अदुगी क्रेडिट तो मोइ लौ मतमनी ओना तैनना मोइना हाबिददा यादना मसी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी गा होंगबिनेबको ओपोजिशन हाबिदो तादन तौरको थबकसिदा ओना तैनना nganगुरगदी नत्रा होय nganगुदी केसु कायदे नोय nganगो प्रजा अताबो खोइनदे दुम खंगेबको अदुना तसेना हातागदे मदुमाइना तबुदी तहोनिंगदे मरमदि केनोदा हौजी अखोय हमम लाउनरी नत्रा हौजी ngसाय हाइजबदो थुमदे पैसा साम लेगरे था नोंगी स्टाइमेज पे कयानो लाइक तमगी ने क्या पीगदबनो नत्र मोइ नहान लाइक तमगी पैसा गसु यावबोयेबा अदुदी नैनबु देबको अदे अंगांगदुना फंगेब्रा स्कूल कराइदे तमिगे अदे ngसाय जे आईडीपी द लेब बीएमना नोंगी फंगदब मागी पैसा जी कयानो हाइबसे बिजि ngasi बक्तो पुथोक बिद्रेबा नत्रा अदुना अदुगुम पोत मयाम संगी तसेंगना मसे एमएलए न सिजनगेब्रा नत्रगना कनाना सिजनगे एमएलए द कमाई सिजनइनो नत्रगना आईडीपी द लाइब पैसा से करम कमिटी न सिजनगे हाबदिसु अखोय प्रजा द खंगंद्री अखोय जो खंगद्रीबको अदुना होजे सिगी तंजा सिदा अमना ग ताक पाइसंग्रदीको अदुम मंगरनी अखोय प्रजा सिदे अखोय अपंग मदुम ताहौरनेबको अदुगे वानिदा ओके आई सोजनमकी पाखोम पिनिंगंगनी कांग्रेस की जो बट अदी आई मतम दम बिचारके आई मतम पिजाट्रिकान दाई पाबुंग द लाक्चगे पाबुंग हजिक ओजाना साम फसना सु थम बिख्रे अखोगी प्राइम मिनिस्टर अखोगी मणिपुर खोंगचे से इफ तसेंगना कंपलसरी ओइ तारागदे अखोगी मंगोदगी लेबे याबा एक्सपेक्टेशन अखोई हजिक स्टेप सिंग जे लोखलप हौराबा फम दनि थबिसे पाबुंग के ओपिनियन दस अखोई प्राइम मिनिस्टर इफ तसेंगना लाक तारागदि माना करी करी मणिपुर प्रजा गी दमकता मणिपुर गी दमकता तरमगनी हाबगी एक्सपेक्टेशन लेबी एक्सपेक्टेशन सिदी अखोइना कसु मोइदगी आईदी एक्सपेक्ट तौनिंगाइ दि लेते मोइना तौरइबसी आई सिगी मपतांग दा आई वाफम ताई क्रेडिट से कांग्रेस तनती कांग्रेस न सोइरमदो मखोइना चुमतोकजबने आई वाखनदि कांग्रेस न थांगम खोंगथांग से 2005 द साइन तौगबा एड तौरमदो मखोइना सोइगिबसे सोइगरे खंगना मोइना लाउरपनेबा मतमदुदा अफबदो मोइना चुमतोकजबई वानी मसी क्रेडिट ती प्रजानी को anything happening praja na MLA amta nga si bok de relief camp de chale ko lupa lakh control to bro congress ki MLA o BJP MLA si no relief camp de lupa crore moi kana sing jinti pholei si di atia tharaga asoi basing di moi MLA sing na kari to ki ne aina haijabadi phamna basing makeup thopiro praja wa basing kharo biro izet laina hingbiu mse thambiu na khoi na pangthop dhabuk to pangthop piu ठिका तौबीरगनु करप्शन हंदबिरो कैरेक्टर हाइबजी खन कारिनो खंदबियो ओ आइन हाइदे मणिपुर की प्रॉब्लम से लोरोय लान पाम जाति ने लान अदुम चतकिनी निशा पाम जब जाति नि अदुना होजि तारपोन कटप मतमनी मणिपुर दा ख्वाइदे की लमजे सजे यावदबसु अदुम तारपोन कलिसिने अखोइ चनेबिने बमसी अदुना वी कैन ओनली वन पास ग्लोरी होजि मतम सिना अदुम चेंज तौबसे अखोइना मतंग मतुइना अखोइ होंसी अखोइना कानादसु अखोई ngasi wagri ba se 2008 the sign to give the ground rule the shoe agreement kada mun check to khite ba hojik aina ngasa haje gi bidni pass rom da hojik kuki na si yare na ne adu de ha to koi thajinenge leite ko we cannot believe akhoi kana ju thajinenge leite ha bisini mathai manga moina lami da hat kara mangra dum lori sini aduna ai wahim ju haje ge ngasi leri ba BJP से द कांग्रेस की एक्स कांग्रेस मेजोरिटी ने प्योर BJP दे कागबदे अमनि खलतने आइन खंजबद मंगा तरु ओन बय हौजी फै नत्र फति हरबसे एक्स कांग्रेस गातने बा मदुना कैसु कानदे अदुना चैरिटी बिगिन से होम हाइबदनी अखोइ चैरिटी से युमदि हौपने को अदुना मागी ब्लड टू द अखोइ ने कसु सिंदोप यारो कांग्रेस की ब्लड ला BJP ब्लड ला NPP की रा मसी तोसी अखोइना अफबा हाइबा थबक तोबता कनानसु क्लेम तोरदबनी अखोइना तोरि खुदिमक्से प्रजागिनि खलग तौसी थार मेदि 2023 दा ngasi MLA ओरिबा मिनिस्टर ओरिबा कांग्रेस ओरो BJP ओरो NPP ओरे मोइगी मोइ कंट्रीब्यूशन जे करिनो हाइनिंग आइन हंगनिंगिति व्हाट दे हैव डन लास्ट 2.5 years मा फमनाइ बनि करिनी हाइले कटपदि हिजे मिराबोट से अकदा हाइले मुकलनी इकाइबा थमोइद हिजे मिराबोट की थमुदु पानबरा मखोइ खंदगदमने बको आई याम कना हाइजनिंगदे शुगी आर्गुमेंट दा 2008 योर ग्राउंड रियलिटी दना मणिपुर इंटीग्रिटी काइबा यारो से मोइना साइन तोरि बने बा हौजि मोइना यादे से मोइना खांगपि वाने बा होनाबरसु कारे रोइते मधु कांग्रेस साइ अदुना कंसिडरेशन गाकनी हाइबनी लेनो द लो ओनर तोरि हाइबनी मासाना खांगा इंग्लिश पाबा पादबा हाइब्रा हाइतबरा खंगद्रे बा दुति अदुना
अखोई मरुइना अखोई तोरिबसिंग असि फनाबेसिंगसे लाइक लाइसु पाबा पादबा लाइक हैतबदि थोइनेबा एजुकेशन से करिनो खंगदबदैनेबा मसिना आई याम संग हाइजरेथे हाथ खेबा तुप खेबा पुनमकसे पी अखोई कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर की नत्रगा होम मिनिस्टर की नत्र एमएलएम की नत्रगा चीफ मिनिस्टर की अपोलॉजी तौरगा प्रजा के ओब तो कोकद्रो आई साहतो खरगा मीम ने लाले हरगा इन हेते यागद्रोबा मातो अखोई प्रजा नेति नरेंद्र मोदी अपोलॉजी तौर अखोई प्रजा नेति एक्सेप्ट तौगद्रा मी मतो तौबुम थोप नति हाइबुम थोपसु नतिबा मा एपोलॉजी तौगदने मणिपुर जादा खोरमलिसिना मा नुमित तरानी खोरमलिसिना नरेंद्र खोरमलसेबको अखोई प्रजा जी अवाबसिन को कदर हाइबिवनि द पॉइंट से दैट इज द पॉइंट अदु मीम ने हेते गांग अखोई रिएक्ट तौबा अखोई ना वाकन खलगा वा ngang ba si yam lubane अखोई ना ngasi ai na hai singba nati ai diam sipayon ma yam apung mami mani aduga manipur gi damda chiba ga mami mani aduga simachu haijege bako अखोई पुक्सें सेंग सेबा थमोई सेंग सेबा ang ako'y miyoy ba ako'y nahingingay da apaba kara tabag kara diri daw jaram te ma landum ba siyan ba natiya ba bazar da plot masinggal na tamam ba natiya ba miyoy ba punsi siya okay adu natiya ba ay na haja ba ti ako'y manipur jakon na ba pana ba ti ako'y manipur na daw jagadabani ako'y maitay na Narendra Modi na daw ko da nati prime minister daw ko nati ako'y ay yam na mapan da sa pa diyam ikayji ay diyam ikayji ba mapan tuming diya ba manipur wa mo sa ning diya ba आई दी इकाई बखंजे बको अकोइसी मीन याम हंदन उचितन उरेबा मकोई खरा खरगी फमनाइबे सिंगी बेड एग्जांपल से अखोई इंडिया द सबा फाखिबसिन अखोई मैते नि हाइबेदे इकाइची okay या मसी हाइजले रोशन जके okay amsan thambikre khogi lairiba khogi manipur gi lairiba leader singsina khogi party naidana khogi manipur praja gi damakta khoi thabak thamoi sengna to honing bagi wafam dini phongdok piri bese ai dabangim khoi ngasai gi dugi pahom bibi gadoribra khoi gi han bada karam ba kendra da relief camp se khar khar chauna hange अरो करम केंद्र ना हंदकी 3rd May दगी हौरप इरांग सिदा अकोगी मोस्ट अफेक्टेड एरिया ओइबसे सुगनु केंद्र से वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी ने हंदकी इरांग सिदा सुगनु केंद्र की प्रजा मियाम इन टर्म्स ऑफ thousands internally displaced ओइरबा मियाम मतिंग असुकी मतिंग पांगदना ngasi more than 90% si magi केंद्र दा हंजल हलपा ngमबा होना हल्लिबा मखोगी अवाना सी सही कया सी येंगा लाइबा केंद्र सिदा नोंगमता करप्शन अदु तौरमे रिलीफ कैंप की लैरिबा इनमेट मयाम दो इंटरनली डिस्प्लेस मयाम दो अदुगी पैसा सी जाथोअमे सी तौरमे हाइबा कांग्रेस ना लैबा केंद्र अमतदा अखोगी एमएलए कनानो पुथोकपिरोबा खुनराकपम केंद्र की लोकेश्वर की श्री TH लोकेश्वर की केंद्र दा लैरिबा मयाम सिगी इंटरनली डिस्प्लेस की माकी हबीजाबी तौगिबगी मागी खुजरु मुजरु तौगिबगी करी ममितागे करम केंद्र दनो करी तवे थुम मोरोक थाव थुम तौरे हाइदो करी केंद्र गिनो कनम पार्टी न पानबा कइनो नो कनागा चटमिनबा सिंगनो हाइबदो लोइना खंगबियोबा अखोय ममिंग मथा पनिंगदेबा अदुगा ngасai अखोयगी लर्नेड एडवोकेट अखोयगी ओजा तोमचाना इंगोंदा क्वेश्चन अमा हंगबियेबा कांग्रेस नोंगता असि म्यामदि थिदोकते पुथोकते ना आइना ममांगदा कयारक हाइजबने बीजेपी गी असोयबदि 100 ta 100 सोयबनिना अखोई मखोई असोयबसे थीबगी लोइबा नाइदेबा थीबगी लोइबा नाइदेबा नो होय अदु तौद्रगदि कोर्ट थेंगनद्रिबा करिगिनो हाइदनो ओजा तोमचाना से हे हाइबनेबा मखोइनिगी सोयरिबा मयाम सिगी दमकता अखोइना कोर्ट फाइट तौर तारगदि अखोइना सीरा भावबा कोर्ट फाइट तौनबा लोइबा नाइरोयबा मोइगी असोयबसिदि बीजेपी गी असोयबसिदि कोर्ट अखोइना केस तौनरसो कइनो तौरगसो अखोइ थेंगनबा लोइबा नाइरोयबा हाइबदि 100 ta 100 सोयबा अदुगुंबा पार्टी अमनेबा मोइसे असुके मतिक सोयबा सिमदि फै हाइनगा यावदेबा कांग्रेस पार्टी ना अखोइ लाउरगा हेक इरांग सिदगी लाखिबने सुगी ग्राउंड रूल ngakna chathalo sugi ground rule ngakna chathalo na kaidobagi sugi ground rule ngakna chathandabnoba sugi ground rule da कांग्रेस की मतम दा सु साइन तौनरमे हाइबा सुदो कांग्रेस की मतम दा साइन तौनरमी बा सुदुगी एग्रीमेंट दुगी अहानबा पॉइंट दा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कायरोय कॉन्स्टिट्यूशन ngakna chatkani law of the land ikai khumnani haibase handak ki su extend tawbasida khaktaraba point je hapchala ise hanadi yawram da braba adu ground rule ngalla kanda thabak si thokadam natraba ground rule ngakta badai natraba thabak thoktri se karigino ba sije su abrogate
एब्रोगेट तौगदमने सु एब्रोगेट तौगदमने ना बीजेपी अदु दा कांग्रेस ना तौरंब सु फत्ते 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 हारंब सु दु ngasi बीजेपी ना हुजिक सु एग्रीमेंट से एक्सटेंड तौरेबा सु एग्रीमेंट एक्सटेंड तौर कांदा ना हुजिक बीजेपी कदाय चखरे कदाय मखुन मखुन द चंगरे लोटखरे कांग्रेस ना तौरंब सु अदु दा ना लेबाक प्रजा मियाम दा इंझलगा कांग्रेस ता मखोगी मराल कुपसन न होना कांग्रेस ता मई चू न होना रंब बीजेपी की एमएलए मिनिस्टर मैम दो हुजिक कदाय चखरे कदाय चखरगेबा सुमाइन तौरगा कक तौरगा मांगदा तारिबा असोइबा अहोबा मयामसिदि अमत खना नैनदना अमत पुथोक्तना कैदौबैनोबा मतमदुगी तौर हिस्ट्री ओजा तोमचाना अइंगोंदा हिस्ट्री पाद्रगदि अखोइ नैननिंगदि पाउ फाउनदे हाइजिक करंबा हिस्ट्री नोबा ओजा तोमचाना पारकपा हिस्ट्री न करी हिस्ट्री लाइक नो कना ऑथर नो अखोइना करंबा हिस्ट्री नो अखोइजु मयाम अम कैनो तौरिमनेबा करंबा नोबा हिस्ट्री हाइजे करंबा एरिया गी नोबा मोरेदा अदु चंगबा याई याते तौबगिदो अखोइजु लोइना थिजनजरीने लोइना पारिने लोइना नैनजरीने लोइना खंगे करी थोकी हाइबा कैदौगी हाइबा मतमदुदा उबा मीदुना खक्ता खंगनी मखोइदि मखा ताबा नहासिंगदि कैम खंगरोय हाइना लैबा यादेबा लोइना खन्नरगा नैनरगा पारगा लोइना खंगबा पोट ngataनेबा खंगमोय दि कैनो ओजा तोमचा खंगद्रसो अखोइदि खंगेबा अदु ओजा तोमचाना सेरान तोरान हाइजलगा मी कंफ्यूज चलहनगनोबा प्रजा अदु नते नो आइको लोइरके चार्ज याम यामेबा ना सीनियर मेंबर हाइबा लेतेदा नते गाइको कैनोम हाइजगे सी नते कुथि यंगबम नते सही पानाबम नते बसिजे डिस्कशन अखंग थारो अदि कैनो कई प्लेन दना अमत नैना सेने ओइ पॉइंट सी कुथि यंगबम लो सी कुथि यंगबम लो सही नैना बम लो सिबो सी कुथि यंगबम लो सही नैना बम लो आई की फिल सिदा पार्टी की चपचाना कोन खंग न लेबाक थुगाइबम नते लेबाक कन्फर्म से ओजा तम चादोंना लेबाक कायना बवा चक ngang bu natteba oza tom jana leibak kai na ba chak ngang bu natteba khoidi leibak kan na ba ne ba khoi lai se nati loisala pa timing do ai wona charge mathang ni ai khoi chahi mana ba tharak tragadi ai okay oza tom sa oza tom sa ke kelom desa khidore no oza tom sa nga ai matam de su ki kalen na ba knowledge mayam da kari piri ke masi bawda legal gi oi ba tam da law gi oi ba tam conclusion point da thamjarage okay thambiro yare law kanana ba leiriba kana gumba legal fraternity da leiba miyoi singna rule of the law leitraba leibak sida constitution thugairaba adugumba body amada system amada question tawdadana responsible magi accountability fix tawdadana aduda question raise tawdadana kanadano oina point tawrise khut thilise masi mak leibak si nungsirira leibak kanba pamira leibak thugai base da yausalibra haibase masi so achauba example amane ba lo ngakna na ba leiriba mayam sina ne lo thugai rakpa matamda lo kanna bane haidan leiriba अखोगी उकिल लॉयर मैम सिंह मधुगी असोयबदो पुथोकपगी महत्ता तोंगाना अतोपदा सेराना न चलगा अखोगी असोयबदो हाइबा मतमदो तिंग थोकना साउरिसे मसिसो अखोदी ngakta ngamde असिंग मैम से अदुगा अखोइदा लाइक पारकतबा अदे हिस्ट्री खंगबा खंगदबा गाइना तोबि कनो करंबा टॉपिक त नैना से हाइबनो लोय नैना से अदुगा लोय संजरकपदा सि कुथि यंगभम नत्ते आई सही कया सुरगेना पानाभम नत्ते आईगी लेबा की खुनाई सी की चौखट नबा आईगी वायल विचार तौफम ने से पार्टी अमा रिप्रेजेंट तौर लाइबने थैंक यू वेरी मच अखोगी पैनलिस्ट अहुमकपु यामना थागत फोंदो चरिंग असगी थमजरिबा अखोगी डायलॉग टॉपिक सिदा अखोगी इसा गी ओइबा ओपिनियन फोंदो पिबगी दमक तसु यामना थागत फोंदो चरिदुगा प्राइम मिनिस्टर लाक्तबा अखोगी इफ लाक्तारगदी मसिदगी अखोई एक्सपेक्टेशन कया मरमदी थमी मसिमक्सु अखोगी तसेना तौरकपा ngambasु ओइसन हाबा वफम सकलुने नंगसिगी डायलॉग थरमसी मियंग ताबिखिबगी दमक तसु हनाना थागत फोंदो चरि
Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Hakchang phana thamge hairabadi tiramda masimakta laiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhogi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangmada amu kari gi chatlugani aikhogi manipur da su hojikti awang da thaki healthcare fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhogi specialist singdagi malengi apaba thaki layeng patak yumpam oiba service lobiyu Babina Hospital where hope meets compassion akupa marol gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East lengsin biraku natraga aikhogi phone number 6909390666 ta call tawbiraku Welcome to Uttaranchal University. Central Government की थबकी एग्जाम माई पाके खलगदी करी पागदबनो खंगबदगी करी पारोइदबनो खंगबन हेना मरु ओई Russell Coaching Institute Mayang Imphal SSC Defense समदि Banking Exam सिंगी था तरुकी boarding की course हौजरगनी मफम असिदा boarding दा लैबा साट्रो खुदिंगमक थबकी exam सिंगदा written दा 100% success ओइरी मफम असिदा सकदारबा retired Navy Air Force समदि subject expert सिंगना ताकपी तंबीरी boarding दा लैबा साट्रो सिंग नोमदा पुंग तरा ओजागा लोनेना लारिक पहनबगा लोनेना पुंग अमगी physical training सु पीचरी मफम असिदा subject खुदिंगमा की shortcut methods सु ताकपी तंबीरी अकगनबा सिट मसिंग कुन खक्तनी याविनिंगबा सिंगना मयांग इम्फाल बेंगुन बुया लेरक्ता लैबा Russell Coaching Institute ता लाकपीरगा registration तौबी हौ नट्रगा अकुपा मरोल की दमक मोबाइल नंबर 8289